nanule, oklagije, stapove, testere, sinije. Sve su to tradicionalni bosanski predmeti koji možete naći u stolarskoj radnji Džirlo kod Mehmeda i Nedima Reše. Otac i sin na kovačima čuvaju tradiciju koja se s koljena na koljeno prenosi već više od 80 godina. I nije uvijek bilo lako, ali se radi, čuva se ono naše, bosansko, jer Bosna se voli. Rođen tu, živim tu, djeca su odrasla tu i tako dalje. Da sam zadovoljan, nisam, ali jesam ponosan, moram biti, volim jedinu domovinu, nemam rezerve i nemam izbora. Sjeća se Mehmed i boljih vremena, boljih ljudi i bolje Bosne. Teško je sada živjeti u Bosni, ali za Mehmeda je ona i dalje najljepše mjesto na svijetu. Kad su bila ljepša i bolja vremena, onda je sve bilo lijepo i idealno, nije bilo bolje zemlje na svijetu. I zaista mislim da je zemlja, da je Bosna jedna od ljepših zemalja u svijetu i za življenje, i za mlade i za stare. Kaže, otputuje ponekad, ali samo na kratko, da malo promijeni svakodnevnicu. Ali zauvijek je nikad nije napustio. Ovdje je odgojio svoju djecu i to ne bilo kako, nego da voli svoju domovinu najviše na svijetu. Odrastali su u ratu. Dakle, vidjeli su to najcem, teško je bilo ostaviti ih ovdje i teško je bilo odgojiti ih da tada voli tu zemlju. Ali eto, tako je kako. Jeste se pokajali zbog toga? Pa nisam se pokajao, zašto bi se kajao? Na kraju ne možemo ni svi otići, mi nemamo rezervne domovine. Turska nije naša rezervna domovina da sad možemo otići u Tursku ili ne znam ja bilo gdje. Bosna je ipak samo naša, jedinstvena i nikada, takva kakva jest. U takvoj Bosni Mehmed i njegova porodica danas žive, uzdaju se u naporan rad i svoje ljude, najbolje mušterije, jer ko će u koga ako neće svoju svoga. Ovdje su ljudi nisu naučili da žive da je neko dodijeli neku milostinju, neke narodne kuhinje. Treba da se radi od rada, da se živi. To je kad me pitaju ovdje u radnji, ko su najbolje mušterije? Pa naši ljudi su najbolje mušterije. Stranci ima ih i nema, i odu i dođu i tako dalje. To je sve nestabilno. Naši su ljudi najbolji kupci, potroše novac, ali kad ga imaju, ali kad ga nemaju, šta će potrošiti? Mehmedu Reši lijep je svaki kutak njegove Bosne. Voli sevdalinke, voli ljude, voli svoju domovinu. Tu je ljubav teško objasniti, ali za nju postoji 1000 razloga.